Hagani Sngi ngakwa ngan ai yagani ga jinkran kaba nganget kadai ke jingalam ke jong blei yanga bahabanga pule yagani ga ktien ke jong blei hagani ki khindiat Sngi bat naka jinga kynduh jonga bat ki briu ki bobon kawan ke taga jingpen ki aga donot kawan ke jingpen Snngau nganget kani gadai nau mense makut jong blei hagabang ngeklem perkat setia yagani hagitagi Sngi Reikat bangadang pule ke ktien ke jong blei bat khamtam nda habanga kynduh bat ki briu kiba pli kiba Shokthri U Blei kiba Jowai kiba nget kiba IT lade ban Shokthri bahayo trai en rei kiba kynduh ke jing kaba palat aga jingam kiba kat shaga bagi pai kadan tang ke Jingduh jingkerman sudah ngai kynduh kiba kum kita ki briu kat tu kan ningot aga ni ke tayo ke beladap But nda habang apet ya ke jingim jongki ngasngal sunai. Rai ngamla yarap eru na ke jingla brio. But kawai kabang ngasngal aga donot kadai. Ngayo bagi de ki brio ke bang nget shisha yo blei de ki balang shisha ke jinglang jingim. Ngayo kita ki brio bagi de ki bawat yo blei de ke donot barok. Arai ki pli ki dan aga Jaka ka baki klem yo bau blei un pelat ya kila ni un jubab ya ke Jingduwai. Nda habang ya kynduh kum kita ke Jingiasyeng. Bat nda habang pule ni ke ktien ke jong blei. Kadan ke jingshai. Kabang nget kani kabangan keren sipi meda ke Sngi. Kam day tang kekenja motivation lani kata kabang syukwa bancu motivate lani bancu I mensim jubari fi areng keren ikani da kata conviction ke badan aga donut kabau mensim khot jo blei uhikayanga balada pipaya ga Jaka ga bakutlat pipaya ga Jaka kaba jongka jingam Pipay siya kadiang rumlang, siya kaman rumlang, siya kamat rumlang, siya din rumlang. Ngakwa ba nganit ho ipi ka egabo blay kuran ni gado nuot siya. Namagani kadai kaway na ki jingkran mday sutya ki pangampat jukran. Aray nga wan ban kran matag Sngi na margadan ka jingpan ki agado nuot siya ban ay gani. Namat daya ga par ga bapipay ga test jong ga jingim. Dayin da bapipay ga Jaka ga bakut lat bat pimdan lat. Daya ga bakum ga taga paro kiwan bon ba kirukom perkat. Kadan ka jingklumara ga jingmat bat vi perkat bon rukom. Kadan ka jingile ga jingat bat teng ga penki ya ga ni ga donot. Pinikendo saya ke jing ajing mot jong ki babon de ki brio. Kinwan ki kenja advice ki balang bon jait. But tang mapi marwai ki be kendo bisngal to baka adu katno. But dakata ka jing sngal lem kabangadan ha ka jing im jong nakabenta jong fi. Dakata ka jing sngal kit kle but dakata ka jing sngal to bakan jaman sim. Ngakwa banganit ho ifi kani gadai ga bau blei hikaya nga nagaktien ga jaw. Banda bangi pai ga Jaka ga bangi lakut lat. Ngidai bantip ayu gaktien ga jaw blei ga dan bani kaya ngi. Kawai ga bangakwa ngan wanra ifi metaga Sngi gadai Nyngkong naga kitab Genesis kalanang kaba ar. Hot nganum keren lut yagane nganum keren jerong ru yagane. Rengini pet Nyngkong yagane ga jingja kabaja pedang jong Abraham baru blei.
Hai ka bahagia lenang ka ba arfu tapi pulih kitab Genesis ke dekat ke Nyngkong. Kong kala jadian kini ke Ri-Bhoi Blei ula tinju yu Abraham. Bat ulang hau ko Abraham bat ula itu wang kami mga. Blei ulang tu shimentai yu kon marway jameken. Isak yau ba me ije tu khelet lu shegeri moraya. Bat tu dakinya yu hangta kum kecing aingo tang alor way nagtigilom yau bangan itu ya me. Alright, ke Bible kong Abraham mula kidang step. Ute ya ke jin alor jang kada. Ushimla mat ya ke samla jang argot bat yau Isak ukon jang Utli ya ke dieng jang ke jing aingo tang. Baru lami no ajat baru let lu siya ke Jaka ya ke bau Blei ula laong ho. Baru ke balai Sngi Abraham ula khmet ya lagi khmat. Bat ula yo ya ke Jaka na jingai. Nganyelek ban keren kham suki bavin yo jingshai. Fi iya bang pudi gani ke jingja. Ngayo iya ke wai ke jing shishang ne. Ngangala don lagi khon hayeng. Nganget lada don playing job fi bisngap ne pila don lagi khon. Kham tam lelei u Abraham u yo khon u Isak daga jingkular ke jog Blei. But kajing yo ru kadai ke kamba adien jong kajing ya lenti ke beslem bah hadu shi spa snem. But aga baga sara kalala ban pun yo Isak abaga dap kandai bu snem an kayu. Fi kani kajing yo Isak aga yeng jong Abraham kadai ke jingkyrkhu ke kamba ke bakrau ke jong Blei. Raya kini kalau nang pipuli ke Bible kong Blei wang Abraham shimna inu khun jame uba me it ya. Let chigari moraya hawai nagilum hangta men ay ke jingkinya khamaja. Fi pimla ban ong da kumway pat. Habau Blei hi uong ban ay jingkinya ke testament ke berim. Umut bet ia ke jingpinya. But u Abraham udah tikna 100% ni kata. Bau Blei ukwa ban peniap yo Isak. Baru Abraham udah beriu ubakong Blei, udah beriu besyepting Blei. Hari syak ngan peni fi ia ke Shillong. Walit mut bau Abraham dan jingsngau ya gani. Walit mut bau Abraham dan setia ke jingsngau si ya gani. U Abraham ngala puli bahaya una do bau mi nak tu ke Shillong ke berim ke jauh. Habau yat ya ke lenti ke jauh ke jingkhat ke jauh. Blei hoat u ko ngu yo Blei. Rai ngayo ibau ni beri udan sibon ke jingtelat ha ke jingim. U klem itu hak ialah ke jangkalak au tu Abimelek. Ndah bo yo iya ke jingkular ke jauh Blei ke ja ulet cega Hagar. Yo Ishmael. Ngayon iyo beriu dan lagi jingklat nama udah tangu beriu baku mengi. Badai nak sekadaun tapi pulih ni kalau nak ar ganut benong wat lada ke klem to ang ni. Bau Abraham uklumar nrei ganut benong ke tak palat ia ke donut jang. But ke klem record ang ni bau Abraham uyatu ia ke ni ke jingong jang Blei. Ban kenyano yo Isak ukhon jang ukhlem itu wat segi nongtrai. Ukhlem itu segi beriu ki bamarjan. Ukhlem itu khamtam ukhlem le itu ya galak jang ke klem record ang ni kata. Fikidan ki jingja ke jingim jang beriu. Kiba umlang itu beriu. Kiba pimla ban itu ya kata shano. Kadai ke babi syukun ala dia bat pitip bakadai bet ke babi apa ni lyngba. Nama ladangan itu ya gini sekalak segi yeng segi bayeng segi nongtrai dan balak pediang ya gini banyak peniap yo kon la jang.
Baday na kita daw Abraham udah beri bersep ting Blei usngaw tho bo Blei wangi u le gani ke kam rei walit klet ngan ai gani ke jingkran kendiat ya gani ke lenong ngatip ba u Abraham kam day ke besuk ba ba uyat ya gani ke lenti lai Sngi ba let syatu syari moraya nganut banong upaya ke Jaka ke ba kelumar telim haga jingmut jauh ke daknut ke kongu Blei tambah ke jingmut ke perkat sibon. Nganut banang udana ke Jaka ke ba lagi ba tamban syamiu khon jang ban peniap ang te Dongmuloom kam day ke besuk. Bat ngatip syai bawa Abraham magani ke par udana ke jingling ke ba kraw. Ban tip kum no ban le. Upaya ke Jaka ke ba sngaw to kum no ban le reu yai be chikmat. Bat ndaw yai be chikmat upaya trailum bat uyo ina jingai yo taulum ubau Blei upen u ke jingi to pau. Bat nabi puli na ke dekat ke ba san ke ong ini ke Ktien U Abraham ulaong. Hagi samla jau sa no pishani lembat ke kada. Timanga bat uniu samla. Ngin ya lek syadu syatai. Angas ngotenat palat digene. Mga bat uniu samla ngin ya lek syadu syatai Dongmuloom. Uklem ong tingan lek peniap yo Isak. Uklem ong ngan lek Dongmuloom ngan lek kongu yu Blei bangan peniap bat undu no ulu khon ngan saman Paham way uklem ong kumta nga kakwa pinio ini ke point ke bau Blei nganut banong kuran ni ke donut chunga bau Blei wang yo Abraham peniap tang bau Abraham ndau pai hangne wang ini ke samla syong mapi syane bat ke kada mga bat unu samla ngin let syadu sytai Dongmuloom bat wang ini ke Ktien bat ngenya mane hangta katakan kedai ke poin ke bang kwa ngan keren na gani ke klipat ya katakan ngakwa ya ke bangan ai sepi kabalong ke jubab kedai ke jing tengan ke bakraw ke lenti ba ke bangin syam no Blei ke par ke bangim tip syukum no balle ngan ong biang sijisian u Abraham upaya ke Jaka kaba sngaw to so ye ke elu nreu tip bo Blei u ong bet kiu Dongmuloom kenya inu khon jame kamlong ka besok upaya ke Jaka kaba kelumar telim hanrei u ong ikini Ktien sa mapi syane naman ngan let bat unu samla syati Dongmuloom ndang let nganum let le eru am ngan let ban mane kamat kabang kwa ban kran lani kan Nonglum kabang kwa ngan kran managisngi kadai lada pimut ban kongo yu Blei bat manya chakmat pim sngaw to lot ayu Blei plan bat pipai ke Jaka kabang kelumar tlim ngakwa ngan ong ifila da pim sngaw to ai le kumbalewa Abraham penlong ya kata ke jing le jopi bahkan kela syaga jingmane yu Blei Shimika baka nega worship Shimika baka kelalong ke jingmane penkelaya ka syaga jingmane walit shimika baka nega bapiapan le nega bapimban se nega bajinjar ngam suto balay Blei pani unukon ngan hap le lama Blei ba ai Blei ba shim ngan ong ifi kanan ke par tang ni sngaw to bagi ba le harang isu le lama bamban se u Abraham ang le le ka bamban se u penkela ya nega jing sngaw to jao syaga jing naka jing kelumar syaga jing mane wang syong ang emo pi bagi kada ngaba nu samlang in the let staying in let money lada fi penlong ya ke jing jong fi baba fi pai ke Jaka ka ba pim tip show penkelai ke ta syaga jingmane pinyo katakan day ka ba kraw palat aga jing syakri Blei fi ingan da wanra ifi na Ktien ke jong Blei managisngi
kalau ke jing shai ke bakrau ke jing im jafi nama la pi pen kelai ke jing shek Ri Blei ke ba pi pai ke Jaka ke ba andre pi pen kelai ke ta shek ke jingmane finio I bo Blei udan mane ke bakrau finio I bo Abraham u pen kelai ke ni shek ke jingmane u klem do yo Isak u Blei pen mi do lang berat Fikiran ke beriu ke balik ke kam ke jong Blei la ni le ke dah ke basule ni am le rukam nge kuang anong fi kam dan jingi dei ke ta la da pi mut ban le la da pi pai ke Jaka ka ba pim ngau to sho money you Blei nama la da pi money fini ke dan lenti ba Blei wat ke ba money umwat ke ba ngau to umwat ke jing batai wat ke jing money fi ngan pen fi ke bor jong ke jing money Pinapuli na gani Ktien ke jong Blei ngap ngan peni fi. Nasi gani bang keren nang ni kadai ke jing kynduh jong Blei nga. Bagi dan ke por ke bawat mangaru ngapai ke Jaka ke bangam tip syukum no ban le. Ri tang ka wai ke bang tip ke jing em kadai. Lada ngam ngau tho syo. Ya ke ru. Ngan jet bangan mani try. Tagri ke krau palat aga jing shek Ri Blei. Teng mani u Blei ngi aingo u Blei. Di tanga ke par ke bangi yo ke ban ha ka biang lut saulong. Rekin mau Blei kwa ngi bangin mani u tang na mar ba biang. Ngakwa ba tip bo Blei u jet ye ke briu ke ba mani. Wat abakim sngot su tau. Penyan peni fi gani. Lada pen pule ye ke kitab Jona nganchu pule nganchu pen shai kendiat nama ba yo Islam. Fi hangni ke kitab Jona lada pipule filap ba u Jona u de brio u prophet jong Blei u ba Blei la khat yo. Baru Blei wang yo Jona ngakwa men le chanine be men yalap shikatu Shillong. Ara yo Jona u le ban shim ye ke tiket ban le chetarshish u klam tre ban le chanine be. U ya persha ye ke jing khat ke jong Blei. Ngia tip igane kat kum ke jing pule ngilap babale u Jona tre le chanine be. Namara ke Shillong Nineveh gidan ki Assyria. Begini ginong Assyria gilay kibalang ginong shuan. Jong ke jait dari Israel. U Jona u klem trelet. Finde shakri u Blei. Lada u Blei pa ifisha ke Jaka jong ginong shuan. Pilipin kongu u Blei. Namara na piyait light no Blei. Finde you can make a problem. But piyo no Jona u pet no Blei u kiyo galin. Let be ginong nya ling kibade ginong mani Blei tau. Kensan kendit aga jing yait ling yait jahat jong ke kige eryong. Sikadan ke kubar ang taro. Teng gi eryong do ke jing em ngi shait super khat bet bagadei nagabor jing dom nagiksuat em. Kedan ke paro baga eryong kawan no Blei. Haba yait light nagamon ke jong Blei. Nagakige eryong ginong nya ling ki shepting ki kili umele yu wong adei. Uba shepting yo Blei indre uklem shepting na pin pule. But kia kili ungin le no bagan ngat no kani ke jing ki palo jong kaduriao ke jing at pelung ke eryong. U Jona u juba bet daga bashai u ang shubret yang asya duriao kani ke eryong kanja. U tip baga eryong ke ki nagadao jo. Wala kim not man bret rega bakhat do nga shupinkat ifi ki shem ki bret yo. Mana ba bret yo Jona u klem excited na ma u kwa banyap. Reu Blei u babura me laga jong ke jing khat. Kasi kata ke jing kai ke bakrau palat. U Blei u bat ye ke ege bo la khat. Unum sha bo Jona u niap. Wat la dau bakla. Namar bo la khat. Wat la dau Jona mentau dana ke Jaka ke ba u bret se duriau. Reu Blei pen kre dau dok khau bakrau. Balangot yo Jona ke kepo ke jong dok ha. Ngakwa ba pin sngot ho ba ye ke ne ke bang kren men ke Sngi.
Bandau jona langut dau dok khayu lai sngi lai met usong haga kpo jong dok kha. Fi day kani ga bang akwang ani kai khindiat agani ga par. Bagi don gi brio gi perkhat bau jona usong haga kpo jong dok kha uim. Ngakwa ba phintip bi gani ga bang akwang ngan pensyai sifi. Ujona aba usong haga kpo jong dok kha uladep yaw. But kemensim jauh kalapai syahedes sedujak. Nakatagadaw ujisun da wansin nga pertay wang kumba ujona usong nga kpo jong doka lai sngi bat lai met kumtalo ukono breu unsong nga kpo jong kynduh. Fi Lada ujona uklemiap aga kpo jong doka kamul ujisuru uklemiap aga kynduh. Rewalit kelet ujisu da yap shisha baru jona andala syong kpo jong doka ulayap. But fitip kan kum ke Bible ujisu nda uyap uim agamense mulai yar jedujak ban penbenai ke jingkelai. Ujona ro nda ulayap agamet kpo jong doka upal syahedes. Naga daw na pipuli gani ngan poi siga ega bangamut ban kren. Na pipuli gani ujona uang gini Ktien. Singap ngan puli na dekat kaba tangan puli na dekat Nyngkong jonggal nang kaba kitab Jona. Ane kum tahu Jona ula Jowai au Ri-Bhoi Blei jong una kekpo tau doka. Baru la ong ala kirpat au Ri nama ke jingiaroh nga. Te ula paik tian nga singap ini Ktien. Naka kpo jongga dujok ngala kaang. Bat melayo ngau ya ke Ktien jonga. Naga kpo jongga dujok from the pit of hell. Dan ke translation ke bapenan kam naga Ktien Hades. Ujona kaang so blei na dujok. Anu blei uyos ngau. Fitip balai blei uyos ngau yo Jona. Kaya ka Jingduwai ka bau Jona udwai. Habau dana try do jongka jingiaroh jongka dujok. But ukaang nang ta. Tapi puli kitab Jona kal nang kabaar na kadakot ka bakandai. Sengap ujona wang ini Ktien. Hendrai mga ngan Khynnah hame. Dakajing sawa jongka jing aingo. Ngan siwa kita kabangala kular. Kajing penem galang na utray. Utray ukren to doka bala preno ujona naga syagaringkaw. Fi ujona ukut di kitab Paham kalanang kebesan po. Banuang atray ngan Khynnah mera kajing sawa jongka jing aingo. Ngan siwa kita kabangala kular. Not try jongka dujok. Upertasyo blei wang try ngan aingo yeme. Lada pinang ban penkela. Ya ke jar jopi ya ke Jingduwai jopi. Mapinang ban penkelai ka siya ke jingmane siya ke aingo. Finyo ina try jong dujok ru blei ulaban say. Nakatagadaw ngakwa ang ini kapar banwanra ini kajingkran. Teng Jowai ke jo pan si pan no blei to yo blei perta yo blei keli yo blei teng ke kelalang ke complain ke kenjajing nyum but teng ila tat naman ngim tip show yo ke ingin Jowai but hagtang ipa yo Jaka ka bang iklumar tlim ngim singaw to ngidana ke kutlat but ngiklem yo ibo blei juba ngakwa ba pintip yo ke Nonglum ka bang kren manag Sngi lada pim yo iya ke jubab ke jingim jafi penkela ke jingaingo penkela ke jingmane finyo u blei pelang kamba Abraham penkela ke jingmane mi lang berat na laubnya
Ujona open kelas ke jing aingo na try juga dujak bleu sayo. Pat ngekwang anang ifia kani ke par, kani ke bang keren daga jing snot. Teng i duai, ngan kam song ang ta kanya. Teng i aside, teng i don give a duai dagi bon snam. Ni ai so blay tangki umat bat tigi jing snasi tangki jing pang tangki jing jenjar tangki jing pat ye pra tangki jing klumar tangka buat tangka tanglang tangka drugs tangka auria tangka jing hiar ke jing do ke jing jaga besneo ni let duai so blay ke tangi yam ni nyar bangi de snow biang ke ta rengi klem ye ke juba balai pimpen LB ye ke cat ke jo blay de ka pimpen ke lalut baro ye kita ki complain jo pi baro Shagajing worship, shagajing aingo, shagajing money. Penio e. Kandan ke ke bakrao bo ble unle. Lada pitrai daga tagalenti. Ngayo i baro ibrio ga Bible. Niki poya ga Jaka ga be ki change ka. Nakajing knyum shagajing money. But penio e ga juba. Singap ngan pen e fi. Lesing anom da kren bon aginigi hagajuk alenang ngan siya tu if you can diat pikin mau aga kitab chronicle ka baar kalenang ka baar po bau Jehoshaphat siem jo gajat ben rio Juda ka dega berit syukin san yo sngo bakadan ka jingwan hertma jongki katu ka niki kinhon ka bakhlain bar ban ker saudong ka Juda But lawan report si uba kin sawan ban penjot ia ke Juda. O Jehoshaphat on the Bible ula sheptin. But ula penbet ban wat you try. Kabang asngotunat palat you Jehoshaphat kadai. Bawa ang try ngam tip syukum no ban le. Ngasay ta inga kita Ktien. Try ngam tip syukum no ban le. Reki kamat jonga. Kilong tang shametrai. Taga diga Jingduwai kajong Jehoshaphat. But nda haba ulet siga temple nagi shonga ga Jingiaseng. Umensim jo bleu hiara ga Jingiaseng. Lyngba way prophet ubukateng ujasil. But umensim ako jo bleu uong yo Jehoshaphat. Jehoshaphat what shifting but pigi Judah. Namaga tamagam dega jong pigi tamaga dega jonga ong trai. But people lut ikabara ublay upha yo Jehoshaphat. Ba un mani haba uyale ikatma. Kajing mani apdeng jong katma. Kadai ka atiar ka baklantam kajong banget. Ka khamdan bar baniki sum baniki knam baniki sulai ka khamdan bar baniki atiar tma. Kajing mani ka khamlang more powerful baniya ki weapons ki jong saitan. Fimtip nda haba Jehoshaphat ulet daga jing mani. Man rai ka jing baha ka jong blay bari ka jing Sngi jaw. Kabayay ne sige ba bam jukot. Ublay uyale dalade. Baru Jehoshaphat ulet sige tama uyo ipan ban ulap pan ban ka jing lute ka bakrao baru uyo ka jing lute. Kay ka bang akwa ban wanra ka ni ka par ka day. Balada fiyo iya ka nukuno ka ba ka jingam. Balip yung mani try. Ka jing mani ka day ka bakrao palat. Ngayo iyo Job. Singap ngan puli kandiat iyo Job iway dekat. Uno breo de bakrao. Udulot iya ka egay baro aga jingam jaw. Ray nga small nga baw angkum niya ka kitab jong Job ulanang ka Nyngkong. Nagadekat barpo. Singap. U Job. Uyo ka kubar bala yaplut kimrat kimreng ni masi kilang brat. Tangka daga ding la yaplut ki nong tray ki la yaplut baro ki brio bat khatlo yap saki khon baro. Yala diru yo du to jaw bat ngani tu ifi. Agad khat bar po wala nang Nyngkong wangum ne. Anagum tau Job ula yang bat ula kat ila ga jankop bat ula ki ila ga kle. Ula hap dem ga kynduh nga kwa finda bat bay ni Ktien. U Job
ula kat ia laga janko, ula ki laga kle. Kajing kat janko kepen pau ia kajing sngau si kaba palat. Kajing kat janko kedai kaba pen pau ia kajing ketang. Kajing ki ia kle kepen pau ia kata kajing uot kajing khuslai kaba melaban express na kesentor. Baru paya ke Jaka ke ba umtip balai ja kani-kani. Ere walik kelet ngasai sotanat ini Ktien baka Bible kong. Ula dem haga kynduh. Bat ula mani. Ula dem haga kynduh. Bat ula mani. Ngap ya ni ke jingle jong job. Udang la tiban mani ndala yap lut ki khon. Fi ke jing mani kadai kam day ke jing mani ka babi bayatem put bayabiang na dong sedong em. Baliu job ula ban mani namaru job u ito yo blei. Bo blei du blei. Yo iyo blei tanga ke jingkyrkhu yo iyo blei bo de blei. Baru ni beriu wat apa dah ni? Hot ke jinglong beriu kat ke jain. Ke jinglong beriu kat ki ke kle. Handrai ke jingadai baru blei udam ke kynduh bat mani. Fio ika bakut tu job ke langkum no. Blei restore openi opat double lagi jingam. Larangi penkelai ki jing tang jengi. Sugar jing mani. Wat lada fidana ke Jaka ke bakut lat. Blei un penlang ia kalat. Ngasai sotanat ia ke kitab jong Habakuk. Kabau Habakuk ngisya Jowai ke ni. Aku blei gitu ke betawi ni ke Jingduwai. Ngisya Jowai ke ni kitab Habakuk nang Mawlai ke Khynnah. Bau Habakuk u prophet jong blei wang la un Nongpoh sentio. Diengdoh lam ni nam syamso agi Diengwan. Kejiminat jong dieng alip kynduh bagi lyngba kinampen mi jingbam. Ia ke lang berat an penduk no nagi jingker bagi nam dan masih hagi sem. Dan show kaba u Habakuk uyoi kabalang jingkerman. Ane u Habakuk uang penban ngan syat kemen. Hau try ngan lek kemen au blei ke jing penim jonga au joba. U try kan ulang ke bor jonga dengan pelang ki kejat jonga kum ki jong ki skai bon penia jonga halor ki Jaka bajrong jonga. Fika ni ke jing im jong ke jinglang mensiem jinglang kristan ngala benong ki senran ke beshisha ke jong u Jesus Christ. Kita ke bala bot bagi da itho bat kita snotho u blei. Kan jayu lada via kynduh ige jing bat piklam yu ige juba. Tarai finong u blei dan bat pi. Ngakwang anong ifia ni gapar. Namal bapim snotho lut ige jingiasyeng bat ige jingja. Ban ni ka bapijet ban pinsnosi yu blei lani yaladi. Jet ban mani. Finyo im datang bagan suk kamen sim jokfi. Harai u blei un syams ngau bahai fi. Bat un lek ke kamba. Pikin mau ke gospel ke jong Yohanes. Kalanang ke bakat way. Hadian bau lapakot yo Jisu bau pang Lazarus u klemwan. Ndau yapru klemwan. Ndalatep yu sau Sngi u Jisu u lek. Manau poi yang kam se jingai. Upakot iga Martha kim snotho. Upakot iga Mary naga Mary kawan. Kawan rengkat baga jing kelumar jingmat.
Kawan dekat bagi umat. Kawan dekat bagi jingkia ke mensim. Balai trying me iet yang anga iet je me. Ni pakot me klemwan. Mentala dep tep sau Sngi balai pat me wan. Kimi ke jingklumar ke bakrau ke mari nrai. Ndaga pai se ke Jaka ke bo jisudan. Ke Bible ke angka mari kala demwan. Haki ke jatuh try. Kalamani. Banda bakamani jisu yam. Fitip balai yam de bu sngelsi. Kajing yam jong jisu ke de bakakta kani ke jingle jong ke mari. Nama ke jet ban mani wat lada ke dualut. Wat lada uklem jubab. Wat lada kam sngal to. Ke jet ban mani. Bat apa ke jet ban mani ke ta ke de ke bakta ke donut jong blai. Baru jisu yam. Baru jisu ang Ri-Bhoi boy Lazarus ki alam jalum jingtap. Fitip ye gani ke story bo jisu. Open mi pat yo Lazarus na ke jingtap. O Abraham u yo biang yo Isaac about money. O Jonah la sabi yang yo una ke jingjali yang ke dujak about jet banaingo. Ngapani fi gani ke par u Jehoshaphat u klem ye le tama u yo pen ban ni ke jingkyrkhu namar ba money. But we put in the Bible u Job u money u Blei baru yo double. Ke Mary ke money ke por ke ba ke yo biang Lazarus sengap ngan penkut dengan ni ke Ktien. U Paul baru Silas lagi kam juga apostle. Kalau nang ke khanne u kidana jail attack ki kejat ke Diengdoh. But kim dan lat ban lat. Kim la ban let plida, kim la ban let syaka court, kim la ban appeal syano. Arai siteng senya ang Bible. Kila ya duai bat ki pen kelai ke Jingduwai jongki. Syaka jingmane bat syaka jingiaroh yo try. Siteng met. Haga Jaka ka Bamlang. Haga Jaka ka Bamtip le kumno siya in pai. Hari bagi jet ban money u Blei. U Blei ulaban pa do jumai ban pen kedia lut yaki kenjeri baro. Ban pelat yaki. Kamlong ko besuk yang aba di pin rai kedai jing shisha. Ngakren daga jing pen kendu jong Blei ni kapar. Ngasnasan fi kibe kendu yu jing na ba pemio ye jubab. Nai knyum, nai duai ke jo siga jo. Persyang dengan ni kalenti. Pen kelai ke Jingduwai jofi. Siga jingmane. Bat lada fi mani shisha. U Blei udan lenti bet. Ega jingem jofi. Fina puli ke Bible jan brok we ke Bible ke brio jong Blei barok ile kumne. Sangeno sipore ke Jingduwai ke berfikiran ke jo siga jo yu Blei. Sange ano ko to yam na to ki khon gikti. Sange ano ko to duai bo Blei le kamba un pen kian polite. Sama nang trying am snot holan ngapoy ga kutlat. Tama trying a jet bangan money me. Finyo I kata kedai ke jingshikri Blei ka ba jrong tam. Ka ba pins ngo ba tam yo Blei. Tangin net lang ngin aingo yo try gani ka par. Ngakwa bangan ya duai lang bat pi banya aingo banya mani. Trying a yang nakabenta gini ki brio a Blei ki ba yo snow gini ki jinkran. Ngayo idan na pleng junkie ko pa. Ki ba poye ki Jaka ka ba kilang frustrated kin try. Ki klumar jingmat kilang desperate. Ki wat yame ko pa Blei dengan donut kita ngat a Blei changa. Hari ki klem yo I ba men chubab.
Kipa ega jaka ka ba klumar ba kimtip kumno ban le. Hare try a blei. Kapen lingo. Ia ka jing im jonki. But ngayo ina ka Ktien ka jam again try. Bagi brio ka jam baro, bagi poi ka jaka ka ba kimtip. Kijet ban mani bat mele kamba. Try nga tuay nam tagi ni brio. Kibasngap yung nga gani ka por. Ay ko pa. Bakin rung siya ka kamera, bakin jet ban mani me. What? Lada ka jingja saudang kamlong. Kin ay ka jing ay ngo ime, kin mani me. Men saya kina dijok, men penkelalut ia ka bakatang baro. Siya ka jingkaman. Men jubab kin try. Ngangit ko pa gani ka Ktien kanya rap iki aplay. Ngada tuway ba men kta iya iwepi wegi basngap. Aga kerteng ka dong jisu ngi tuway. Amen bad. Amen. Amen. Ngangit kini ka lang ka jingkyrkhu ifi. Pentray kami ka ega bapiyos ngaw. U Blei un kyrkhu ifi. Ko blei shibon. Hallelujah. You